godine smo bili na 4 turneje, ako po tome brojimo uspjeh. Što se tiče nekakvog mog dijela posla, ovog, da kažem, finansijskog, komercijalnog dijela, stojimo savršeno. Tu ide sve bez greške, nemamo nikakvih problema. A što se tiče umjetničkog dijela, napravili smo, ove godine smo na ljetnoj pozornici izveli 3 koreografije koji nisu naš uobičajeni dio programa. Maleševku, jednu od te 3 smo već izvodili, ali izvodili smo je pozajmljujući nošnje od drugih ansambala i igrajući na nekim drugim pozornicama. Sad smo prvi put odigrali tu Maleševku, koja je inače makedonska igra i ja smatram jedna od najboljih koreografija koja je ikad postavljena. Ovo je moje laičko mišljenje, ja nisam stručnjak za to, ali imam veliko iskustvo, tako da smatram da mogu da kažem svoje mišljenje u tom polju, iako nisam stručnjak. Ona je vrhunska koreografija, sad smo za nju posredstvom projekta koji smo odradili prošle godine dobili novac da obezbidimo nošnju i nošnja je u izradi, imat ćemo našu nošnju do kraja godine što se tiče te makedonske igre Maleševke. Inače sve radimo na jednom principu potpuno čistom, potpuno otvorenom. Za saradnju za Maleševku recimo je radio čovjek iz Taneca. Tanec je inače nacionalni ansambl makedonski, to je najveća instanca u Makedoniji za te stvari. Koreografiju smo dobili od njega, uradili, platili, završili sve po najboljim standardima. Očekujem da dobijemo nošnju koja je kvaliteta ista kao što ima Tanec. Znači ne goru ni za 1 milimetar, jer se trudim da Kud Njegoš ima sve što može da se uradi na tom polju najbolje.